Tirita rimwe kana meri thirikari ya kaunti ya Nairobi yanageria gukana mitaratara ya kunyihia muthianiriro wa ngari tauni-ini ya Nairobi, umwe wari gutigirira ati stage rikoragwo na ngari igiri gwaka thitĩnji nja wa Nairobi iguru ria mangi maingi. No muthenya wa ruciu kwahota gugakorwo na utiganu kuona ati riendekithia ria kugiria Matatu kuingira gatagati ka tauni ino niguo rikambĩrĩria kurutithio wira, undu uria urerikana gukorwo uri murigo kuri Athii aria marutagira wira tauni-ini ya Nairobi. Kuringana na Athii ni mameneirie mubango uyu makiuga kuria marigagirwo ni ngari ni kuraihu o undu umwe na ugitiri wao kiroko gia tene na mathaa-ini ma hwaini. Tuga riu ni ukuite murigo na ni urenda guthie kuruta marigiti. Ni tukugwa tukinyirika kana wina murwaru ukorwo wina murwaru no urenda guthie Kenyatta utuikite ni ukurekio ngara hena handu haraihu muno guthie maguru. Security hau hatire taru ngiikorokera taru na haha uguo rowe-ini ri uge no ikoroka hau rowe-ini wa bata hau hatire security uthie ukoreco kore andu angi tofauti tondu ti andu othe ohekeku. Tahura mbica mundu aigetwo ngari haha gwake ali nginya gikomba egutikire cigana andu mangi ali nginya muthurwa. Ihinda-ini riu kiama kia matereba na makanga ni mameneirie uria undu uyu urakinyanirio matekukuruhanio na kuga thirikari ni yagirirwo ni guka na undu ungi mwegega. We agree and we totally support our employers on the need for consultation and making sure that if we are going to move out of the city, then there are proper mechanisms that have been put in place to make sure that the grievances that we have read before have been addressed. Mubunge wa Starehe Charles Jagwe na muruna wa Gikuyu Kimani wa Icũng'wa ni manyitete kiama giki mbaru makiuga uhoro uyu urabatara mutaratara mukinyaniru utekuhinyiriria mwena oro wothe. The county government comes up with a shuttle services yenye itaweza kupeleka watu mahali wanafanyia kazi bila kucause traffic jam. There must be an orderly way of ensuring that one, our people are secure, two, that we are not punishing the poor by making them poorer. Riu maitho mothe marorerio muthenya wa ruciu kwena kana mubango uyu wa thirikari ya kaunti ya Nairobi ni ugakorwo ugikinyanira na ungigakinyanira ni mariku magakorwo makirumirira. Handu-ini ha Kameme TV de kaunti-ini ya Nairobi, njitagwo Wainaina wa Kiarie.